Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Wanchumurire na ukwanira nonsi asole wairire buyari tukerigali sabato kiratigarita matuka atatu mutinyo gatano na rimo unyare wa kanse chitariki emirongo ibiri na isano na ibiri. Karibu sana sikionga chinse ibiri chabono morogoba nchenkuru kwa Matilda Obaigo turache kubwatirana na Nyabuke Vene kurwa asensemo yebi manyerere karanseke tunyare gukumanya abiri kabwatika na kuba munekero ewiki iga yabiri ya magana mange yabiri ya siasa yokuburukana siasa ye tarikoleta omurembe kero abarai obesokire na gusaba obutwereru nabwigo obwanjani nabwigo wiki yarenge iyo kurubikana kubainyora bari basiritie magibabo chingaki bari kurubikana kwamereria finance bill gusomurubiri bwebango mwaka w'ekiri bubire 2024. Karibu sana asinchira yabene na aya naro tukwariganirite sikionga chinsa ibire chabono maragoba. Karibu sana mwancho mulire na nekero tuguchaka ekionga nigobono ensemo ya barandi kurase county ya Kisii besokiri na kugikiria siasa ya birige kwenekiwa ase amatuka bwango iga na kubwa muno kurase county iga ya Kisii bagusangana abariki bamangana mbaye kurase umuchi busongo nigobatebire bana siasa bange barorekanire bakoreta ugwatananekana nabo kuburukania obuke bago ase siasa yabo na se babore na amaskani na yengenjo nabo igo kubeka chitoboti chabo cha gisiasa kando na bwo gukoneke buna uburayo buya wabeire bugwikiraniwa ase county ye. Kitu ambayo imetukera hapa katika hii kaunti yetu ni vita ambayo tumeona watu wanamwaga damu ovyo ovyo, na ni vijana wadogo na ni viongozi. Tunakataa kwa sababu hiyo kumwaga damu ni kunajisi hii kaunti yetu na kuiletea mambo ambayo haikutarajiwa na kuleta laana kwa watoto wetu. Kwa hiyo viongozi wetu wale ambayo wako kwa 2 term na wale ambayo wako kwa 1 term wote ni viongozi ambayo wako Kisii. Especially tunauliza viongozi vijana wale wanatafuta uongozi, wacha kumwaga damu, kwa sababu wewe unaweza kuona unatafuta ubabe wa siasa, lakini unaweza kuleta laana kwa boma yako, kwa watu wenyu na kwa kizazi chako. Viongozi wote waheshimiwe. Miaka ikiisha ya kupiga kura, wananchi warudi wachague viongozi bila umwagikaji wa damu na bila vitina. Nyinyi mnasema 1 term, wengine wanasema 2 term, na wewe uko na mwingine anatafuta fresh term. Wote ni wananchi wa Kisii, na walio na uwezo wa kuchagua viongozi ni wale ambayo mnapiga na mnataka kuua. Tunakemea hiyo kama kanisa, tunaongea kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya Mungu. Amangana guni siga abantu imbwate kekundi kiane kibwate chinyimbo kibwate chimioro kekurwania abantu ebine bitoko kana bune kanisa gotogo saba gusiye itona Nyamira omorembo bo abagusaba chikora basabe n'oboronge chisera chiao na marorari obwata maya ocha gotoletera magenderari yao na arara agere tugwanje egere tusukiamo naye tigakiro monta bentu tamwaro waswantamu anyali bali ari okole kampeni omorembe ebe na matanga ebene ekanisa ko genda tutete omorembe otangase kerase na onde bwensu gosalia omorembe kuburukania abantu na tabande baitwe gose ko gosalia mogabano le obisi ya gosoma ma senate gosoma mapunge ayina mangano gosalia na into toteme kanisa kwa kishego monto ita guchikora sengenjo oino moiti na no monto owata na bantu abamo.
mwancho murigerere wiki ang'eisato chiaerire gisa omo MCA we wodi ya Ichuni Muske Wycliffe Siocha anyarite gutigirwa chingoma na abantu batamanyire aiga kare ang'e no muchie obosongo mbarabare negiti kia Gusii Stadium nigo Muske Siocha bono ritukuria rero anyarire kwerera ayakorekanete mambieyo asebono anyarire gotabuna nigo anyarite gusaganwa chingaki arenge korosia egari yaye na aiga ndigakuya kwana kurase kanisa ya Chitago yegotoka mbeye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba kaunti ya Kisii. Njabona ngoja kutabuka kwimuke mutugoro badetembe muke mutugoro urwa endi na rigareti esemo yange yanera na injenda bona torigareti gochia ega no etene ko ruwega na into from this side mane kerengo muke mutugoro ganyorera ini aba muraba babegete urwa kurumutuga eberengere ribia neme ngateba onye bare mutua na bongo tamago chiararia kuchimageka ekerna ndora maiso kurwa na adigere rogora na hande nganyora babege torwa kirone ngaruga nyabara metugo nyakwere ningarene mebi uraba away out natabo nyabare mutua na rogora igo na bongo paragendo kieke na bongo tamara hande kuchikinyanyuma na rongo rigere kinyanyuma kanyora nara babege te esak ona advance around the round na ga igonde tayo wa manyete onde to mete ke tuji ne gare chawa no ba gonya guturu ko manyanga nkipere nkiare to monto ase garage pero na mo kia mai seguro obvia I know them ngobole muigwa usimbo kurku Patrick ngamochika ne kanya na William nero mochika ndo mu ringa what do you want to do you cannot fight mheshimiwa in our presence that is ekimunyi wetu William kakomote Murori akarikinya. Karenga mugori ngakitata mwa surround ke motete ko ngita. Murori tangira nirete. Nganjo ko tense me ngubori mumranaro ku Dennis. Ungichire ochire police tere mondara tenga ngake yani ungichire kabisa paka ungichire ke kubagai. Murori tata na kikwanga chaigo tete ko ngora. In the process na mugori tete ko ngora that's when ngake te chumaga esesonire eriso. Ikana akanga tandoka manyinga ayo with that impact ngagwere gari yane okugoro kwa motu from the side. Kuna nae ndansa ari rabotari ng'abantu kanga na witness. Bakanga ka enkoro waiga is a sport yaro M1. Mese tegete battani negotiating because the impactega senkoro. Aiga se endaga aromba ngagete bueno in the process baga sene ko ngatebanga if I continue staying down I'll be more vulnerable for them ko ngitabuang ngagoroka ngagoroka ngaruteroma mroyo Dennis na roga sene ko ngitasana bamuruterengundi ngana muruterengundi yange yane nera ko nyomungusire kuchimaga because nero rengo mutisano ko ngitaburu William Mamusa agauntuka agaka William oro Rosan William wakakenya nyuma aya begoto na brother naka William na babar na muru trengundi wana bakankwera once they made an advance abakurmaga abakurura wana kurumonta ko ngaka asago ikera na gutigara asenganeyo nigo bono omo MCA we wodi ya Masimba Muske Bos Mairura amubwatisiri mo Muske Wycliffe Siocha kurase wodi yo ya Ichuni na sababu na masabanya rego kolekana sinchira ya bene chose abarai anamono ase county ya Kisii asengana bateburi na siasa choboke bago na bwigo kuitana ase gati ya barai kunyara gutuguterwale na chinga kecho nigo Muske Siocha anyari wakabiye gochase o Muske Ezekiel Machogu na bwigo Dr. Fred Okengo Matiangi ase okomoikange chinga kecho alenge konyora ubowena senya gitari bari toikaranze ta nande tuanta ine into aseito the Bible tells us in anta omumino buna yoko tendo kieke ko to tena nwanje tenya sae utanje ti oyoko tendo kieke orote nsaiga tuarorira mangana mabase county but intori go kumoyo ekianya sana nakazigendo kieke una wate Romans 12:19
gotatebia egesiomba nyasaye okore gento kieke kuiranera twensi pi bari twachire gosabara ya bitukurio manene ntware gosaba na bari bagoitera amanyinga bari bakora omwana ominta amasaya akabarira ntware gotiga manene gakia bairaneri igoro yesterday abantu barenge mu machoga bakira matanga kurera mo speaker nazire temu murumu abo but because some of us we fear we can't go tumaite bintu bikoza amatanga bunaye baadaye twamana koiguna abantu bakire chinsara proper abantu bakire mioro proper abantu baino banyenyira abayiri baina abana bamino bagusigaye pesa babo bakonyenyeru bali tolo isikanto maetena saa zingine umesimama na mlengo ngine tafadhali the church the pastor who's here the church elders barega abantu nabe kanisa badiko n'abakonesi bara tafadhali let us put the count of Kisii in the hands of God tobeke amasabo nyasaye akarondo kieke atokonya ena saba musabere county tubugambe bwabero bube musabere county so bari muraikere mwaka machogo because ni medana bata basani abange semore amatainga mbia muno nane jengo musabera akaro bugambe nyasaye okurwa nere nargo sabanga nyasaye ngwanjo nyo kubeka nando rusi 2027 yaturusire bugambe bwo twiteria manyinga atobekero mwaka oryo wisigosia ngoro yae tiro batanane no mugaka retago twiteri bantu manyinga nabona argo sabai nabari muraikere matyengi nabona nyone barba okona matyengi nena support sana baragwa batagete bandu sinende ngende Nairobi lakini nkaobo nigo wono nabari muraikere mwaka matyengi nera nankonya sana como taingambi ya mono naho omwanshi omurigereria asingane yungu koirase riborio rito maragoba ya bono riborio rituko nigo riri buna ninki gekogera siasa ya bono yabeire eyobororo nki gekogera siasa ya matuka ega yabeire eyobororo kero kurigereria ase orugungu rwa Gusii nabigoro nyakuru ase serikali enene siasa ya makia ega yabirike gutwara mechande menge ogoitera amanyinga na boigo ebintu binde binge obusagani obutumeki obube bwabasaye na boigo gutumeka baria bamanyekanete buna goons ninki gekogera siasa ya matuka ega yabere eyobororo ika ujumbe yao chase namba yeto ya studio namba 07 16 11 11 77 ika ujumbe yao chakane letari yao chinsemo chirogenda tukurigereria ekionga koro gochaiga se studio wetera ese nambe yo erase kerore ye TV yao 07 16 11 11 77 nere yao sange kerengereri kyao gochaiga ase studio na gotigana anayo goskabosio nigobono litukoria rero liarenge litukorio gochengera abonchoreria osobonchoreria obokoboke ime yense nase omoyega okorekana ase amagacho ake ICC meyo mochio Nairobi na omuraibensi ya Kenya nyara goikira naroro na chinga kiecho nigo omoske William Ruto anyara kwerera obuya bwo kugendera kubasegeta na bwo kubasira bonchorera bakabake me yense ya Kenya unenchereyemo yo kugendera gusira uchumi yense. Every great economy is built from the bottom up. Kenya's will be no different. Today, we celebrate the millions of entrepreneurs whose enterprise, ingenuity, and determination will build our nation's future. In Kenya, 98% of all businesses are micro, small, or medium enterprises. They create more than 90% of our non-farm jobs and contribute over 40% of our gross domestic product. So, when we speak about the future of Kenya's economy, we are speaking above all about the future of our micro, small, and medium enterprises. Their success is ours. Their growth is our transformation. That is why, under my administration, the MSME is not the concern of one ministry. It is a pillar of our national transformation. We made it so for a simple reason. This is where
most Kenyans earn their living and where Kenya's industrial future will be forged. na umonsi umurigire chingaki echo Muske William Ruto niganyara gotogia umuroberio obwo koinana obukonyi gusugusira buchasa abasae baria bebwateraniri asubunchorere umuroberio onyota sata birumuna umuroberio yonyota obere kugusira abatiribu chabasae me yensi ya Kenya gento kigendete ko basukia bosyo anamuno bari babeire azimya kemenge batabwati emeremo. We are investing not only in business but in entrepreneurs. Through Nyota, we are building a pipeline of more than 800,000 young people in every ward in this country, equipped with skills, mentorship, and startup capital. These are not handouts. They are seedbed of our next generation of companies, of manufacturers, and industrialists. At the same time, we are strengthening the ecosystem around them through the Kenya Jobs and Economic Transformation Program. We are expanding enterprise clusters in leather, in textile, dairy, edible oils, and other high potential sectors. We have already in the budget money to create more enterprises in our livestock sector. We have committed 5 billion shillings in 21 counties to build 15 cooperatives in every county, and 300,000 cooperators will be enlisted in our livestock sector to join the other movement of small enterprises that will power our livestock sector. Wacho murigire asengane iyo no tokogenda muti mukomoke kulinde ngukuburia tobosogoske kiagerekero togendete ne kionga riborio rierituko ria rero nerimo siasa ya bono yarorekanire koba iyo bururu kigima tari county ya Kisii yoka tari county ya Nyamira yoka kulinde korwa asense ya Kenya yonsi ninki gekogera siasa ya bono yabeire iyo bururu nkigekogera siasa ya bono yabeire obururu nyarako tumukwiranire kwao utega ase studio weterase namba eyo erasekirore GTV yao namba 07 16 11 11 77 ninchi gusoma ujumbe yao ekero tugukura ekionga kulinde gendera kulika ujumbe yao data yao na boigo chinsemo chirio kendete kuligireria ekionga koru tubusaguska tukogenda umutimoko moke. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me and you was in stress. Set a deadline be June 30th. See how I extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafines kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ulichapa mafine. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta. Ine, kwa beri gukoria a roadshow track, iyo bwate yogiriya, iyo eratigo mu musogo cyase abategereri. Ultimate roadshow track experience. Neyemo y'ubungenjo bunde. Kwa beri gukoria a track yiga ya roadshow, iyo rakorere a product launch. Use emesangerekano ya siasa,
brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatie chirodisho chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagaliya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo ligi ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC na bwigo track yana boko nyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teka babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimugwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Karibu sana na ndo mwancho muligere kira watogendere tene kionga chinsa ibiri chabono maragova umuwaziri w'uburundi boime muske Onesmus Kipchumba Murkomen niganyale ko momoche muraibuki amagia DCP muske Rigathi Gachagua na kwa wamunasa tabiruna nonye umuske Rigathi Gachagua ororekana kaukane abakenya ati basawo isokia ase ukurubekana konye nigo abwate birengererie bibe aso kurubekana wakorekana ritugoria Alhamisi aka na boigone gatabiruna wasenigo amuragire koba umurai obwate bitina na bwigo gwanchereria no gwatana na abakenya ekero ase ekero ayega tigako yakwa no mugasorero kurase county ya Uasin Gishu. Huyu Rigathi Gachagua mimi namjua sana. Mimi najua yeye, hata najua nini ilifanyika ndio akakuwa deputy president. Najua yeye vizuri sana. Tulikuwa kwa hii safari pamoja. Wakati tulipofika ofisi, badala ya kuwa deputy president mwenye anafuata mambo ya kisheria na ya kufuatia mambo ya polisi na security, yeye wakati alikuwa deputy president he had his own gang na alikuwa na wakora ambayo alikuwa anatembea nao. Nilipouliza yeye, hivi jana unatembea wa gangs? Akaniambia bana, unajua mimi nafanya rehabilitation, nataka nilete kwa upande yetu. Siku moja kulikuwa na maandamano. Siku ya maandamano akachukua hiyo vijana akawaweka kwa barabara na akawapeleka kwa shamba ya Uhuru, wakaenda kuiba kondoo na mbuzi ya Uhuru. Mimi nataka kusema peupe, na kama nadanganya anipeleke kotini. Niko na evidence. Niko ile clear. Unaona Gachagua, wakati huyo mtu ni mkora sana na ni muongo. Mimi najua yeye. Ukisikia Gachagua akisema, akikwambia kesho usikuje barabara, ama aseme kesho hakutakuwa na maandamano, hatutakuja maandamano, huyo ni mkora. Ujipange, anaenda saa hizo kutengeneza mambo ya maandamano. Ni muongo. Na anadanganya na macho yenye imekuja, yenye iko nje. Lakini uzuri, kwa sababu namjua, ni muoga. Ni muoga sana. Ukiona umbwa yenye inapweka mara mingi sana, huyo umbwa ni muoga sana. Kama wengine jana mliona kwa maandamano, kuna huyo Orengo, sijui Maraga nini, walisikia siren, walikuwa wanatembea na wamama, wakasikia tu siren, walikimbia wakawacha wamama wamebaki hapo. Wanaume wakora, wachana na hao. So I want to tell you Gachagua, this is the last time we will allow you to roam around with your goons to start to scare the people of Kenya. I will deal with you perpendicularly the way I know you. Na umwancho murigiria asengane yeyo niko murabikia magia DCP muske Rigathi Gachagua nyara gusangane gati ya barai kurase county ya Laikipia kare ase chinsemo cha wa Munyoro meye county ya Nyeri na tinga kecho liganyara kugendera komocha serikali nabwigo na muno igati iyo murai wense na igati ya barai bari me serikali yayo muske William Ruto. Ndio nikimaliza hiyo mashauriano siku 45 nikuwe nimepata mandate ya kuongoza watu wangu vile wanataka tukae.
Mimi kazi yangu ni kusikiza maoni. Kwa hivyo leo tutakuwa na nafasi, watu wangu wa Laikipia, muniambie mnataka tuende namna gani, si ndio? Na ni wapi mnaona tunaweza kaa vizuri. Mnajua tulipata hasara kubwa sana. Tuliamini huyu mtu anaitwa Ruto. Alikuja na Biblia akasema ameokoka, akatudanganya. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa ngozi ya nini? Sasa tukapata shida kabisa. Sasa lazima tukue waangalifu kuendelea mbele. Yeye anajigamba anaita sisi wa kabila. Na mimi nilimuuliza pale kwa mazishi ya Lukalau. Mulisikia nikimuuliza? Nikamuuliza, wewe William Ruto, mbona unatukana hii jamii ya Mlima Kenya? Unatuita wa kabila ukienda huko kwa Wajaluo. Na tukichagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Karanja. Wewe ulikuwa ni Kipchirchir. Na tulijua. Na tukakuchagua. Umefika pale umetugeuka. Umetuangaisha. Watoto wetu wote KRA umefuta kazi. Kenya Port Authority umefuta watu wetu. Polisi, OSPD wote, MAUCS umefuta kazi. Biashara ya watu ya mlima umeharibu. Gikomba umechoma. Manyumba ya watu ya mlima umebomoa. Umetuangaisha. Umetusaliti. Sio wiki hii. Hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyabiashara waandike vijana walinde mali yao, wakaandika vijana wakalinda mali yao, nataka niseme asante. Nilipoomba watoto wetu wa Gen Z wakae nyumbani, wakanisikiza, nataka niseme asante. Huyu William Ruto na Kipchumba Murkomen walikuwa wamepangia sisi vibaya sana. Walikuwa wamepanga karibu watu 10,000 wauawe hapa mlimani. Walikuwa wametaka kuharibu biashara zetu zote. Ati ndio sisi tumuinamie, tuinue mkono. Utigana nayo mwancho murigirira nigobona umwaziri bw'oboremi. Mwaziri atenete sekta y'oboremi mensi ya Kenya musike Mutahi Kagwe nigobono anyarire korabuna ensi ya Kenya nigobono ekorosia gose okonia amabere wetania chibilioni chilita chibilioni 5 asekera omwaka sate biribuna neretangaine ase orugungu rwa Afrika ase okonia amabere na ningana tebiribuna serikali egenderete kubwatoka ogosira anamuno asokoena na chimashini cyoko nekebuna amabere tali gosareka cyoko yarenda gose coolers ochiase abalemi elio kogendereria gose kogendera kubasira na kwene kebuna amabere ayo nabakoni wana koleta obuya ase abalemi. For those who don't know, Kenya is now the largest milk producing country in the whole of Africa. Afrika nzima at 5.4 billion liters. Sisi ndio tunatoa ile maziwa zaidi katika Afrika nzima. Na mjue iko na watu wanaitwa South Africa, kuna watu wanaitwa Nigeria, kuna watu wanaitwa Algeria, tuna nchi zingine kubwa kama Kongo, lakini nyinyi wakulima wa Kenya ndio mnatoa ile maziwa zaidi katika Afrika nzima. Na kwa hivyo ni lazima tujivunie kuwa wakulima wa Kenya. Hapa ile iko ni 45. Lakini vile vile I am very happy Muheka aliponiambia chairman, aliponiambia sasa wakulima dairy na Gakendo dairy inafanya kazi pamoja, because that is good, that works. Tunataka hii dairies ambazo zinashikana, hiyo ndio kitu muhimu, ndio tuwe na dairies kubwa sana, zile zinaweza kuweka viwanda ambazo zinashughulika hata mambo ya export, mambo ya powder, kwa sababu kwenda mbele. Sasa ikafika wakati we are processing.
maziwa peke yake. Ikafika wakati tuna yogurt. Inafika wakati tuna cheese. Sasa mimi nataka wafikirie, Bwana Muheka, nataka tufike pahali ambapo tuko na powder. Kwa sababu powder milk ndio the largest demand in terms of export. Tukipata milk powder, hiyo sasa tutapeleka Algeria, tupeleke Ulaya na tupeleke kwingineko. So the next big thing ni hiyo mambo ya cheese na hiyo mambo ya powder. Na hiyo mpango ya kufanya hivyo inafanyika kwa sababu kuna wengi, watu ni wengi ambao wameshikana, factories ni nyingi ambazo zimeshikana. Ikifika wakati huo ndio pesa inaweza patikana, kwa sababu hiyo ni kazi kubwa na inataka pesa nyingi. Hiyo pesa, hiyo kazi tunaweza tufanye hiyo kazi tukishikana tukiwa wengi. Mubunge Okiharu Muskendi Ndinyoro ni kubono abiriga kwerera buna nikikirete tacho wake kura ase finance bill iyo mwaka 2026 asate buna nigachete ase taro ya bene ane mono yokorigereria na bwo gukonyora ubumanyi igoro ya mangana ya uchumi yense asate buna nonyo wikira matukaiga uchumi yense ya Kenya teri asagia. Pahali serikali inakosea, nitaendelea kufanya hiyo mambo ya kuongea in good faith, because some of these issues to me are very important than me appearing in a rally. Appearing in a rally is important, that is fine, but I feel there are things that I need also as a leader to be sure of, to put in place, to agree with Kenyans, so that we also can be able to be very elaborate on that matter. Kutoa msamaha kwa Wakenya kwa disappointment ambayo nilisababisha wakati tulikuwa tunapiga kura ya finance bill pale bungeni last week. Ni vizuri niseme vizuri na Gaubaga ya kwamba haikuwa nia yangu ya kukwepa wajibu wangu kama mbunge wa Kiharu na mbunge wa National Assembly. Na vile nimeeleza hapo awali, nimekuwa bungeni katika hizo jambo zote tulifanya za mswada wa fedha, na katika mchakato wote nimekuwa pale bungeni mpaka ile tunaita second reading. Na hapo second reading tukapiga kura na tukaitisha ile inaitwa mgawanyo ama division. Hiyo jioni nilikuwa nasafiri na nikasafiri na nilirudi actually the day before yesterday jioni, na pia ilikuwa safari ilikuwa ya kiumuhimu. Lakini si vizuri niendelee na kuexplain makosa ambayo ishafanyika. Ni vizuri kwanza niegemee hapo kwa msamaha zaidi. Wancho murigereria asengane yo mubunge Ndindi Nyoro no tugukorera ikionga chinsa ibiri chabono murugoba kurinde inyoro buna iwiki ebuna na Chicago kumanya yabiri ya mangana mange siasa yabiri ke gukorekana ase chinsemo ase ebirengo byonsi na bwigo kurigereria kwanyora siasa teraba engia tukwirana ase riborio rieto marugoba ya bono ninkige kogera siasa bono yabire eyobororo oiga agotebuna Eric Machuki kurwa manga bogitutu agotebuna icho nechimu machimbe ogoiterania manyinga baraibarore kanire bagoiterania manyinga ane muno agotebuna nonyukuru igase county ya Kisii engana etalikoreta obuya satebuna icho nechimu machimbe enamba yeto ya studio inyole neriyo 0716 11 11 77 0716 11 11 77 ekirengereri kiawe kingencho ngenyara gotigwa magiga oyiga wote una blood shedding imeletwa na jamaa mmoja agotemanga tunaomba Mungu amrudishe agotebona Kawangware mwaka ujao tate betiningo nabo igota tebeti muraikyo yo igago kwandira agotebona manyinga abere kagoitirwa na yapo kolengana nere agotebona no murayo yomo obeire gakuirira mugosamanga buna igago korekana. Hi ni Lavender from Marani Inyakenogo agotebona nche engoteba egento gekubuna
agotebona gento gekobunwa no bonda ekiagira omonto ekero arorire oyo mwabo akuburia kirogo gete nere nigo akumurwaniriria yani ngani go bakari kubuna ubonda na kiagerire bakari kurwana gwikira siasa ya bere eyobororo siasa ya bere ndorose ana boigo yakweruka muna Honorable Evans Mengo kurwa Kenyerere agotebona aspiring MCA Magwawa Ward agotebona I think the big reason why our politics is losing the direction and becoming bad is due to corruption and misunderstanding our rights. Yani ngogotamanya obwene bwa kiromonto gusaki ya kiromonto na boigo asense moyenda gotebona nigo amangana yobukurumi abiriga komentekana. Boigo yagotemuna getembe Paul Mose kurwa Kabori agotemuna korengana na inche no burai bore abisi bore obobe yani burai bara gusinga burai bara abisi nabo babiri bakoirera koleta siasa yobororo na boigo siasa mbaya maisha mbaya ni Jackson Mirega agotemuna kutoka Masimba Ward agotemuna ngosorora abantu baminto sugwanja baligererie omurai obwate ngoro ya mwanyabantu tari esegi nkwani abantu bonsi bamochoi agotebuna na mwa ondicho engima bamochoi na boigo mwa ondicho engimera agotebuna abantu bachore omurai obwate ngoro ingia korende tari omurai wanchite chisegi oyiga agotebuna okay agotebuna the president agotebana ere kurwa chinsemo chia kegogi gekano agotebanga ere gento gyokamanyete nga andake no murai bwensi ya Kenya oirire nga oburai bwabere obwobororo ekyo nekirengereri kyae apoigo hey ekionga TV getembe TV ekionga ni chinsevera agotebana Tasha from Kiogoro I think it's because abana siasa bange mbabwati obomo na nde mbali koigwana chinkwana na nde agotebana seigo abarai batige bitina bakore amagendero ngabasa abarai abange abana siasa tibali koigwana abange babwate bitina abande mbali getio gukora amagendero naboigo ni Evans from Nyaguta ni Mungu anaweza saidia Kenya Evans agotebana kora chinse muchirichi Nyaguta nga nyasaye urakonye abakenya ubugima bwakongire Kenya engakie yiga mono gwetania abarai bonsi kurwa Kenya enyora obusibore agotebona chingakie chigobura ubugima nigo bwakongire kigima kubwa emyaka yonsi kesa Kenya yanyore tobusibore nabo igagotebona bono koba moyo na gukwanigo ebwekaine aseigo watu agotebona watu wameamua kukufa na agotebanga abande bagotenga bakendete kurigia chinguru kose oburaya se chinguru kigima Daktari Charles Omwange of Okebabe Bokimonge Ward otebuna chingakie chiga abantu bebwatokire abantu bagotebanga ngabande barorire na no kwana obamoyo bado nigebwekaine mbia mono sana se bali bagendete kurika ujumbe nabo igo ujumbe hagetara sekerero asayo liwatemo wake simi nariga urike SMS gocha sinambe yo yeto yo studio mbia mona sana soko genda usanga na Getembe TV nabo igo nyorenga siasa yobororo nabo igo nabego chaka kurwa sore ae buno mwakie kura nabo igo ae buno murai igweteri ogeriga emaragoba yabono nchinkuru kwa Matilda Obaigo nyabuke veni kurwa sevi manyero nabo igo nere Elvis bakubwaterana na matundira koletera chibicha na Mario gasinchira engi kerano mbia mona sana ndo chinga na oyo igago tona Getembe nchen computer man from Kiomiti agotebona ugoitera amanyinga aigagusi mbale batari go support omurayo ito Dr. Freddy Matiang'i agotebona mbale geiga barorekanire batari go support Dr. Freddy Matiang'i ngandake na ubakare koretu mochando agotebanga ni Enoch obugima nobokongo yamona sana kionga ne chinsta ibere endira kusangana into na utwara oburigereri obye Tuko filing season, the most dramatic time of the year.